bathi. Hayi bo wena. Hayi namhlamuhla. Namhlamuhla. Bayamthatha. Konke afika khona bamnika Bamiyakudla. Yebo. Ningena phi lapho ni? Ningena phi lapho ni? Mina ngicabanga. Siyana. Yasha. Niyasefaya. Sefaya. Banjiwe lamuhla. Namuhla ngibanjiwe. Namuhla ngibanjiwe. Namuhla ngibanjiwe. Sefaya. Namuhla ngibanjiwe. Namuhla niyasha. 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 Amaka. Amaka. Nibuya phi ni? Nibuya phi ni? Nibuya phi ni? Wahamba nini ekhaya kini? Suka 2020. Yes, because I'm trying to follow you. Ngizababuka i-background yakho. Background yakho kumnyama kuyaphetha. But ekhaya awusayi. Yeah, By 3 bantwana. Number 1. Different surnames. How old are you? That is why ngimbona lokwahle la ngiva umoya uyamtsabukela. Ngibona indlela uyena uyambona kuthi mncane. But moya uNkulunkulu uthi uthwele lo muntu. And ngizama kubuka i-background yakho la usuka khona ekhaya kunemsindo. Khamba njani ekhaya? ngahamba nje. Awusafuni ukubiyela. Ngoba kune spirit esifuna ukudestroy impilo yakho. Amen. Lesifuna ukubona impilo yakho ungathi ngoba umuntu ogcwala lethi iganga. Ugcwala lethi iganga. Bayithi iganga ube umuntu ongathi ngabe wanza ngetinhlupheko ukhula ngetinhlupheko usakhula. Amen. Yebo uthi uNkulunkulu angokhulekele. Uyamfuna umfana wesine. Ngumfuni. Awumfuni. But ngimbona mina uyedwa. Uqaphele ke ngayo yonke indlela uyangiva. Uqaphele ngayo kude into nelungako empilweni yakho. Kungakhulu mbala ngijake kakhulu. Kunenkinga lekhona lengiyibonako make wakho bamloya. Nibulawa timbi tasekhaya kithi tasekhaya kini. Make wakho la bamthatha bazange bamthathe ekhaya kini. Ukhuluma kakhulu sisi. Abazali bebamthanda. Uthi ma uNkulunkulu lapha kunemoya wenibulawo lokunamuntu nangilesi simake wakho uyangiva. Uthi uNkulunkulu kufuna ngikudelive ngikukhulekele ukhululeke wena kukhuleke kahlahle bekufuna kugcine kufika maka wakho lombali la kimi lomkhuleka ngoba lempilo yehlala emqashweni sakhe besafana iphile lempilo emqasha. Kunjalo ngoba nababa bashona vele sihlala emqashweni. Angeva mina. Ngise kunjalo ngoba nababa bashona sihlala emqashweni. Uke bahlala eNew Village. Sihlele eNewvillage. Sihlele khona vele. Njena la bonobona. Wena uNkulunkulu uthi angikuthandazele wena. Ukhululeke geleke namuhla. Udiliveke uqala impilo kabusha uye phambili. Ngoba njalo yonke into imalwazi lokhona la. uNkulunkulu akukhululeke namhla ukhululeke geleke qimanda abantwana. Sanendala uNkulunkulu. Impilo yakho akapheli ngayo. Naba nabasibaqedzile ngawe yena uqala kabusha nyana. Kabusha. Usuke embi kwakhe nyana. Amen. Embi kwakho uNkulunkulu uqala kabusha ngempilo yakho nyalo. Tule bandleke. Amen. Base niyambona lo. Amen. Uyambona ngambunga umkhoboza. Angabe. Khuluma nini manje? Ngabe simkhulu kanjani lo muntu lo? Kana nothi hawu ngala. Ngowena. Ngumkhulu. Yebo. Lalale nje. Mkhulu kakhulu umuntu lo. Amen. Manje inkinga yakhe tinto takhe divaliwe. Amen. Tinto takhe divaliwe divalekile and kufuna ngathi kungafa konke igama lakhe. Manager by profession. Amen. Manager. Amen. Like business management. Amen. You see now these things. You see these things now. Nithelele uzostomnyanga na how
Usomangela wathi hawu mina ngifuna kungikhomba ukuthi mkhulu kanjani lo babelo lenimbuka nenimkhoboza base buthakathi into lekhona umuntu bantu masebakulo abakwenda kusema ngabe ufunze kanganani bakwende kuthiwe into lekhoboseka ngo useless lona ngimanager lo by profession graduate le kunjalo graduate le amen kepha uthi uNkulunkulu namuhla khona la namuhla khona la namuhla khona la namuhla khona la uthi uNkulunkulu angikhulume sibusiso kulomtimba lo angikhulume sibusiso kulomtimba lo yena kuthi uthi uNkulunkulu angigijime ngiye emndenini wakini ngikhulule umndeni wakini uphuma wakho ukahlathi umama ukahlathi kahlathi kusekhaya number 1 uthi uNkulunkulu angigijime ngiyekhona ngifike ngikhulule kunjalo kunemaqembu la khona la la indzaba lenkulu engiyibona ukuthi uNkulunkulu angiqithe umoya wetangoma liganga igama le kunjalo mfundisi njalo kuthini ukwenda wakhona tangoma tingoma bentithi tondana ekhaya ito citsatsino ngoba lekhaya likithi thina kahle tibitembane tangoma tibitelo magalo hlala lekhaya ngakayithina ngoba lomncane indzaba ithi uNkulunkulu angiqithe umoya wetangoma igama ngeligama le uthi uNkulunkulu impilo yenine imvalo lebhodleleni kude lekuthiwa ndawukhona kwenda ngoba lapha kuhlangana emhlangano wetangoma kanti natangoma mfana lento lethi ubhema nisabo ubhema yonke into le kunjalo umprofeti wekutangoma bafana vele kubhema nisabo ngiyamemeta yonke into uthi uthi uNkulunkulu akuthakazele wena ukhululeke once and for all donke tangoma lihlangana ngegama lelo seliqitha ngegama likaJesu kunjalo uthi moya uNkulunkulu bonga kakhulu ke mbukeli ekhaya egameni likaJesu Kristu waseNazaretha nasekuseni ngethemba ukuthi sisangena ehlelweni so wabukele ema videos ethu la khona uNkulunkulu enda imangaliso lemkhulu kakusebenzisa umprofeti wakhe la khona umprofeti aprofeta abantu la khona umprofeti ethula the prophet athandazela abantu abagulako abadeliver bakhululeka la khona umprofeti enda imangaliso lemkhulu kakhulu egameni lenkosi ngithemba ukuthi ke ubusekele kakhulu nawe ke ungathi ngimela ukuthi ude kumprofeti alamalanga lalandzelako lesithathu nemigcibelo utaba ne-encounter nemprofeti nihlangane ukhulume naye akutshele inhlitiyo yaNkulunkulu ngempilo yakho nobabili egameni likaJesu Kristu ngithi ke namhla moloyi ekuseni my brother asingene evini laNkulunkulu live lesikhathi daily bread singasemihla ngemihla ngoba each and every day moloyi God has something to say simakathe ukhona imessage la iphethe lafuna ukuyikhuluma etindlebeni tembuke lapha ekhaya khona ke mbukele ekhaya umprofeti wakho lo ngifile amadimoni egameni likaJesu namhla uthi uNkulunkulu angithule live lesikhathi letawuphakamisa wena motivate liqinise likulungisise la khona uvu ngathi kuhamba kabi khona ngitsimo loyi asikhulume ngenzaba lenkulu kakhulu ngithi the power of knowing your purpose egameni likaJesu noma emandla ekwadi sizathu sekuphila kwakho egameni likaJesu ngoba moloyi kulomhlaba lokumqoka ukuthi umuntu asaphila asathi sizathu sekuthi uphilelani athi ukuthi idalelwe ini athi ukuthi uNkulunkulu uma abangilethe emhlabeni wangilethela ini egameni likaSoba kunebantu ngephandle moloyi lasibaphila nje impilo ukuthi awu noma sengahamba emhlabeni akusenazaba lo mnyango umbona indlela lentanga yotinto moloyi lo mnyango wakhona ngisize ngitsathe muhle watheka kahle but ngoba kayathi purpose ephila kwakhe kindla tentawo yasemlisa uyamangala uyibona indvodza le inemfati nebantwana but ngoba ayathi ukuthi yini purpose ngempilo yayo tingile tentawo uyamangala egameni likaJesu mkhanze stratini libhodlela bhiya yazula uhle uyahamba uyawa athi phu basegameni lenkosi uyambona ukuthi ngimake welikhaya ukonphekile kepha tinto la tentawo ngoba akayathi purpose impilo yakhe uyamangala egameni likaJesu kepha noma senjalo moloyi asingene ngelive laNkulunkulu my brother usifundzele lapha incwadi yaJeremiah chapter number 1 from verses number 5 egameni likaJesu Kristu kufundisa kanjena Jeremiah 1 verse number 5 ngiseka kubumbi esitalweni senyoko ngakwadi
wathi usengakadala Hey, Nkosi yami. ngavele ngakwehlukanisela Hey, Nkosi Jesu. ngakubeka kuthi ke ube ngumprofeti yetife Kuthi lamagama lawa akhulunywa uNkulunkulu wakhuluma kumprofeti Jeremiah makambita. Yes, athi una Jeremiah utaba ngumprofeti. Oh, yes. Ngathi manengi ema questions lavela emadleke lavela kuba ngumprofeti Jeremiah. Yes, Utati kuthi yena ungubani. Yeah. Utati kuthi yena utelwe ngubani. My God. Utati kuthi yena utelwelele. Hey, Bekumnelo kuthi ngabata kuthi Bewukunika ngaba khulu. umprofeti kanjani. Yeah. Mina ngitala abantu labahluphekayo. Yeah. Mina ngitala emndenini lophuyile. Mina ngitala emndenini lo so and so. My Egameni God. lenkosi. Hey. Ushamagama ke simakadze la kuthi Nkosi yami ngisengaka kubumbi. In Oh. other words indzaba ye-purpose akusiyo into loyinikwa ngebatali bakho. Oh, yes. Akusiyo into loyitakhela yona. Yeah. Akusiyo into loyifunzelako. My God. Akusiyo into loyicabangako. Indzaba ye-purpose kepha i-purpose yinto lotalwa nayo. Hey, Nkosi Egameni yami. likaJesu Yeah. i-purpose Yeah. yinto loyiniketwa ngamazulu egameni likaJesu. Unjalo, So Purpose. kepha ke emagama athi awusoze wakhona Oh, yes. ukuphila your God-given purpose Hey, until you Nkosi yami. discover the purpose about your life. Oh, yes, Egameni Lord. likaJesu Kristu. Ah. Indzaba ithi every person born into this world Yeah. is born with God-given purpose. Yeah, injongo yakho Lotalwako emhlabeni lophila lophefumulako lomva kahle manje Yeah. utelwe ngekwenjongo yaNkulunkulu Oh. egameni likaJesu Kristu. Ah. When I'm talking about a purpose, I am talking about the reason you exist. Yeah. Egameni likaJesu lesizathu ukuthi uphile emhlabeni. ngoba kunebantu moloyi Nkosi yami. abangasathi isizathu Yeah. sokuphila kwabo Hey, Nkosi kulomhlaba yami. egameni likaJesu kumqoka kusathi isizathu Hey. sokuphila kwakho My God. kulomhlaba ngoba kune assignment Oh, emazulu my God. eyibeketi kwakho Hey. ukuthi utawuyenda Hey. usesemhlabeni Hey. egameni Unjalo, likaJesu. So Purpose. now once you discover your God-given purpose, Hey. Nkosi yami egameni likaJesu ngithi your life become very clear. Oh, yeah. Egameni likaJesu life becomes very powerful. Oh, Life Ibale becomes Mama. very impactful Oh, when you Nkosi yami. understand your purpose. Yeah. Purpose gives you direction. Hey. Egameni likaJesu. Uthi ubhekene. Uthi ubhekene. Oh, Kunebantu moloyi lapha babhekane awubaboni babhekane. Hey, Nkosi yami. Babhekane ababoni babhekane. Indzaba moloyi abana direction. Abayi. Ishonephi direction. Hey, Lo Nkosi muntu yami. akhona kufuna i-purpose My God. yekuphila kwakhe Kunjalo. egameni likaJesu. Yeah. Kodwa bakhona labanye bantu Yeah. Nkosi yami lamhla bayahlupheka lamhla bayakhala Yeah. basithi kwenedile Yeah. akameli ngabe njalo Yeah. lo muntu izaba ithi akayathi i-purpose Yeah. yekuphila kwakhe egameni Singahlona likaJesu. uNkulunkulu. I-purpose yakho ikunikete amandla egameni likaJesu. I-purpose yakho Yeah. it gives you a focus Yes, egameni likaJesu. kunjalo, Ngoba kunjalo. kune purpose moloyi akathi ibhikanisi itinto Yeah. ngesikhathi sekuhlanyela uyahlanyela naye Oh, yeah. ngesikhathi sekuvuna Uyavuna. ngoba kunabantu moloyi Yeah. ngesikhathi sekuhlanyela Hey. bangathi sekuvuna Ay, bona. ay, Hayi, ay, Nkosi yami. ay, Kepha ay, mase ay, kuvunwa Hey. bona bafuna ukuhlanyela Bafuna ukuhlanyela. bayaphampathisa Hey. egameni lenkosi. My God. Ngithi-ke manje once you discover your purpose you gain focus Yeah. egameni likaJesu Oh, yes, Kristu Lord. and you gain your identity. Yeah. Uyaqala kudati ukuthi ungubani. My God. Uyaqala kudati ukuthi mina I am a child of God. Oh. I am born again. Oh, yes. Ngithanjwe ngamazulu. Yeah. Uyaqala kubhilivela kuwo Hey, Nkosi egameni yami. My likaJesu. God. Uyakhona kuma. Yeah. Abantu sebathi wena wafunzi. Abantu sebathi na umubi. Abantu sebathi na unje. But uyakhona kudati. Yeah. Ukuthi mina ngingibani. Yeah. Egameni likaJesu Kristu. Injongo yesibathi. I-purpose yakho it begins with God. Ya icela uNkulunkulu. It begins with God. Egameni likaJesu Kristu. I-purpose kemoloyi is not invented. Yeah. But a purpose is discovered Yeah. in God. Egameni likaJesu. Uzombhala lapha ngisengakubumbi Yeah. ukuthi mina ngakwadi Ngakwadi. ngisengifile. In other words lento lenza by purpose lapha Jeremiah akayitholi asavela saphila Yeah. ukuthi mina ngumprofeti. Kepha lento le iyafaka uNkulunkulu phakathi kwaJeremiah. Yeah. Before Jeremiah ataba simakathi watakhela yena ukuthi Jeremiah utaba ngumprofeti wakhe egameni likaJesu. Kunjalo. You do not decide a purpose Yeah. but i-purpose yakho uyayidisela Yeah. uyayihlola Yeah. egameni Yeah. lenkosi uthi Oh. uNkulunkulu ngembulele ukuthi ngabe yini Yini purpose yephila purpose kwami yami? egameni likaJesu Kunjalo. Kristu waseNazaretha. My God.
ngisomagama nathi you are not an accident, Yeah. you are an intentionally crafted vessel. Wakhiwa uNkulunkulu wadakhela wena Nkosi yami, wakwakha ngelikhono eliphakeme kakhulu with the divine mandate egameni lika Jesu Kristu. La ukhona khona ekhaya ufuna i-identity, ufuna ukutati ukuthi ungubani. Abanye sebazimolwe bayadifaka nje bentana yonke into, bayagana bagana abantu abangaphili na inhloko because akatati lokuthi ungubani. Egameni lika Jesu once oba ne-purpose utawudibana nebantu. I-purpose itakunika abantu laba relevant empilweni yakho. I-purpose yakho itakuhlanganisa nebantu labakhulu. Athi umbhalo wedaka, your gift, your talent will take you and it shall lift you before the great. Egameni lika Jesu uthi siphiwo sakho Nkosi yami nelibito lwakho litakuthatha likuhlalise nemakhosi. Egameni lika Jesu. In other words, once you discover your purpose, qala lapho phakama kwakho. Egameni lika Jesu ngusoze waphakama, awusoze wetshela isigaba uNkulunkulu lakufuna ukubeka kiso ungakayadi i-purpose yakho. Awukhona khona ekhaya uthi angikhuluma igama ngithi umqoko kuyidiscover i-purpose yakho ukuthi uNkulunkulu ngidalelene. Asithandaze babe ngibukela lapha ekhaya babe siyamkhulekela egameni lika Jesu Kristu. Lo munye letibuza ukuthi kepha Nkosi mine kwaya ngani ngempilo yami uNkulunkulu mine wayini ngiphile impilo kanje. Mongwe namhla ukhulume kahle wathi ufuna umuntu nemuntu adiscover i-purpose yakhe. Ngiyamkhulekela ngongcwele mphemo yekuhlola i-purpose yakhe ngephila kwakhe. uNkulunkulu elifi lapho ethembekile simangalisile mbukele ekhaya wendele buhle nekudunyiswa igama lakho kube manje naphakathe. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu phephethe livile isikhathi, livile amandla, livile likhuthaza nangumbukeli ekhaya kuthi ke atholeke injongo nepurpose yakhe. Leje mhloko ukuthi nengabe usengayadi injongo yakho and you're not operating kule field ye purpose yakho ngulakubekele yona. Ngiyacela somanje usivakashele so lapha kumprofeti hlula amademon ulapha edule embekelweni utholakala ngalesithathu uthola ngemgcibelo sekhathi ngo11 ekseni utawufika kuprofeti afike ahlole acheck ukuthi le njongo yakho yemake yebabe mfowethu ngiyo yini unetinkinga nje kangaka bese uhamba kule line lakho ngoba angeke bese sithi sikephe bese ngalokuthi sesibhajiwe lapha elisakeni bese sithi si useless. No, asi useless bese ukuthi singene manje ku purpose le wrong ufuna kuhambe emgwaqweni kanye sihambe emandini. So ke ngitothi ke babukeli ngalesithathu nalemgcibelo ngelabalanga lamabili uya prophet akuthandazele bese yakukhulula uthi usuka lapho uhamba enjongweni yakho bese kubamela soyanjoyesa eating prophet. Amen. Ngiphathela komnikelo nganga 1050 emalangeni uToto Banu Prophet akhona ke ama spiritual tools, the water of life and the anointing oil. Kanti ke ngiyafuna ke ukuthi ke si utilize kakhulu ema group si utilize kakhulu ema khasi prophet. Yes ngiprophet hlula ema demon eSwatini na prophet blessings evlathi hlula ama demon mabili ke lama page ngicela uwafakashele wahlole uhlole group yethu lethi hlula ema demon prophet hlula ema demon ikhona lapha khona ka Facebook ukwathi ukuthi ungene ushayela kanye nathi phephethe ngicathe vele sababukele emakhaya. Sibonga kakhulu my brother egameni lika Jesu. Siphinde sibone umbukeli ukuthi asiphe idatha lakhe asiphe iso lakhe asibukele. Ngithemba ngiyayithi nemoloyi ukuthi ubukele le video uzokufikela kuyakhomba ukuthi lo mbiko lo bobulonze egameni leNkosi wangathi uNkulunkulu wasezulwini angakuphatha ngemusa akubusise. Chubeka usilandzele emakhasini ethu. Ngiyakuthandaza kufa. God bless you. Bye bye.